Ndagusuhuje nkwifurije byiza hano hose uri hirya no hatandukanye abakundirwa bacu n'abakuricano mwese mbaye ikaze mu makuru agezwe muri aka kanya. Njye nitwa Ajabu marashingiye kubabwira inkuru idasanzwe, inkuru ikomeye yavuzwe hirya no hatandukanye, aho umuyobozi ukomeye cyane, umwe mu basirikare ukomeye cyane ba FC M23 bamaze kuraswa ndetse kandi akaba bapfuye nk'uko tubikesha ikinyamakuru Umuseke cyamaze kubiha umucyo. Ikinyamakuru Umuseke cyavuze ko uyu mugabo Willy Ngoma Colonel yamaze kuraswa ndetse kandi akaba yapfuye. Namakuru byutse avuga muri kino gitondo yuko uyu musirikare ukomeye ku ruhande rwa FC M23 yarashwe, ndetse kandi nyuma yuko arashwe hakomeje kuvuga amakuru menshi bati yapfuye abandi ntiyapfuye, ariko ikinyamakuru Umuseke cyamaze kwemeza yuko yapfuye nk'uko turi kubikesha kino kinyamakuru Umuseke cyandika mu Kinyarwanda. Hari n'abandi benshi bakomeje kubigora ko bavuga bati yarashwe, ese yapfuye, hakurikiyeho iki, bati se ari kwa muganga. Gusa ariko kano kanya tugiye kujya ku bijyanye n'urupfu rwe by'umwihariko, icyo abantu benshi bari kuvuga, icyo bitangaza no byinshi bari kwandika, ndetse hirya no hino icyo bose bari kugenda bagarukaho hirya no hino uko yarashwe, igitero cyari kimeze gite, kuko amaze iminsi avuga ibitero bitandukanye. Rero tugiye kureba uko byagenze, iraswa rye, uko yapfuye, n'ikiza gukurikiraho nyuma yuko uyu mugabo ukomeye cyane ku ruhande rwa FC M23 yapfuye, umusirikare ukomeye cyane kuri ruhande yamaze kwicwa. Tugiye kureba ikiza gukurikiraho aho uyu musirikare ukomeye yapfuye. Reka mwese mbaye ikaze muri aka kanya, reka turebe byose uko byari bigenda akantu ku kandi. Rero mu gitondo cyo kuri uyu munsi nibwo haramutse amakuru acicikana hirya no hino hatandukanye, kuba nkoranyambaga niba wagiye ubibona, haba kuri social media platform, haba ku bitangazamakuru, cyane kuri X hari amakuru menshi, amavideo. Hari akavideo kacicikanye cyane benshi babonye basharinga ka Colonel Willy Ngoma bavuga yuko yaba yapfuye. Akavideo kasherenzwe cyane nakavuga yuko yirukana abacashuro. Havuzwe amakuru menshi yuko uyu mugabo yaba yarashwe agapfa. Rero ukuntu byagenze ibinyamakuru byinshi byabyanditseho. Mbere nabwo watangaje aya makuru umunyamakuru Miki Kayiranga akora ikinyamakuru bwiza.com yatangiye avuga aya makuru. Uyu munyamakuru Miki Kayiranga avugana cyane n'abantu bo muri AFC M23 barakuvugana, barakomunikana, ndetse n'uyu mugabo Willy Ngoma wari umuvugizi w'ihuriro rya AFC M23 baravugana cyane ndetse by'indani cyane, baganahana amakuru. Rero niwe watangaje inkuru mbere na mbere y'abandi bose, ari breaking. Abenshi baravuga bati urakora ibiki, uravuga make, bati se mu by'ukuri nibyo cyangwa se ntago ari byo. Nyuma yuko uyu munyamakuru Miki Kayiranga atangaje iyi nkuru, abenshi bagiye gukora ubushakashatsi bwimbitse. Rero natwe twagiye kureba icyakurikiyeho nyuma, icyo imbuga nkoranyambaga ziriho, ibinyamakuru bikomeye icyo byandika n'iki. Gusa icyakomeje kugarukaho nuko hari ibitero byakomeje koroswa mu gicuku, ibitero by'indege na za drone zikomeye cyane, aho bivuga yuko uyu mugabo Willy Ngoma yarashwe ubwo yari kuri tere ku rugamba mu masaha y'igicuku bwenda gucya hashyira saa 9 ku isaha y'2:42 z'igicuku, nibwo uyu mugabo yarashwe ndetse aranapfa. Uko byose byagiye bigenda nuko kugeza uyu munsi Colonel Willy Ngoma wari umuvugizi w'ihuriro rya FC M23 yarashwe ndetse akaba yahapfuye, yaguye mu gace ka Rubaya nk'uko bigarukwaho n'ibinyamakuru byinshi bitandukanye, niho yaguye ndetse aranapfa. Rero bamwe mu bantu bamwe bavuga n'umutegetsi bwa Kongo bari kubyina itsinzi, babyishimira kubyina akazi kiye yaraye muri za Kongo, muri hakurya yara mu mujyi munini wa Kinshasa, bari kubyina babyina itsinzi. Ku ruhande rwa FC M23 agahinda ni kose kubera ko uyu mugabo yarakomeye cyane. Ku ruhande rwa FC M23 yari afite runini cyane kuko azi amabanga yose, ndetse kandi kuko yari umuvugizi wa kino gisirikare, umusirikare ukomeye ku ruhande rw'ihuriro ufite ipeta rya Colonel, abakomeye cyane. Bibaza buri yaba yapfuye, ariko benshi bavuze bati kuba uyu mugabo yapfuye ni uburangare, kuko ntabwo yaba yapfuye mu buryo ubwo ari bwose, kuko yari afite abarinzi. Bati ni gute yapfuye hatabanje gupfa abandi. Gusa rero ku ruhande rwa Kongo ntabwo baratangaza kuko niba imisirikare yaba yapfuye, kandi ku ruhande rwa FC M23 nabo ntabwo baratangaza iby'iraswa ry'umugabo uhagaze ukomeye cyane igisirikare cyabo nuko yaba yapfuye. Gusa hari itangazo ryaswe ku rubuga rwa X na AFC M23, gusa ritari official, rivuga ku bijyanye no kumusezeraho ndetse n'iby'urupfu rwe. Gusa icyo nakwibutsa nuko kuri social media platform cyangwa se kuri X by'umwihariko yahoze yitwa Twitter, hari kote nyinshi zitandukanye zirenga 10. Gusa iri official ya AFC M23 ntabwo iriho iri tangazo. Iri tangazo rero ibirango rya AFC M23, iri tangazo ryace kuri X cyangwa se kuri iyi konti ya AFC M23 mu buryo bwo kuyitirira, ndivuga ko yapfuye banamusezeraho. Gusa ariko abenshi bavuga ko iyi koti ryanyuze atari ya nyayo, kuko kote iri official cyangwa se urubuga rwa X uri official rwa nyarwo nta makuru rwigeze ruvuga kuri iraswa ry'uyu mugabo no kuba yapfuye. Bivuze ko ku ruhande rwa FC M23 ndetse no ku ruhande rwa leta ya Kinshasa ntago barabitangaza ku mugaragaro, usibye yuko hari benshi bakomeza kubihamya bavuga bati mu by'ukuri nuko banze gukura umutima abandi bari ku rugamba, ndetse banavuga ko uyu musirikare ukomeye gutya yaba yapfuye n'abandi benshi baza kugwa
yo bakagwa ari benshi. Ariko kandi tubuze nuko umugaba mukuru wa kino gisirikare cya FCM 23 General Makenga uyu munsi ari ku rugamba nawe yamanutse kuri tele yagiye kureba uko bimeze. Abenshi bahuje nuko kuba yagiye ku rugamba rero ari ukureba ibijyanye nuko imyiteguro imeze, uko bari kurwana, niba bari kurwana nabi. Mu by'ukuri ngo byaba byatumye uyu musirikare ukomeye cyane Colonel Uwingoma yaba yapfuye arashwe. Rero benshi bahuje nuko yangiye kuri tele bakavuga bati mu by'ukuri niba yimanukiye adakunze kujya kuri tele akenshi na kenshi ngo nuko abari ikizere cyuko hari amakuru menshi bari kugenda babona ndetse banakira. Birashimangirwa cyane nuko mu by'ukuri hari umwuka utari mwiza, ndetse binashimangirwa cyane benshi yuko mu by'ukuri byaba bivuze yuko yaba koko yapfuye ndetse kandi akaba yanishwe. Ariyo mpamvu ngo byaba bitumye umugabo ajya ku rugamba kureba amakuru ahari nyanyayo n'ikiba kibyishe inyuma muri rusange. Rero muri rusange amakuru hari ari kuvuga yuko yapfuye arashwe nk'uko nabigarutseho. Ibitero byakomeje kuba ijoro ryose, byakomeje ko bikomeye cyane, ibitero bya drone, imbunda zikomeye cyane za Muzinda, hari ibintu byari bikomeye cyane. Rero hari indege zikomeye cyane zarashwe. Abenshi bavuze yuko indege ya Murashi yaciye muri humye abarwanyi ba FCM 23 ndetse n'abashinzwe gucungira hafi uburinzi bwabo. Rero ngo iyi drone yabaciye muri humye iragenda igwa kuri Colonel Uwingoma. Amakuru avuga yuko yarashwe ku isaha y'isa 2:42 z'igicuku nk'uko amakuru abigaragaza, nk'uko ikinyamakuru Umuseke cyabyanditse n'abandi benshi bakomezwa n'ibitangaza. Rero ngo ibitero byakomeje ko byavugwa ari byinshi cyane, ariko kuri iyi sango nibwo yarashwe ndetse arapfa. Kugeza ubu ngo ariko ntacyo AFC M23 iravuga kuri ibi bitero. Gusa uwitwa Lawrence Kanyuka we n'umuvugizi mu bya politike, umuvugizi wa politike wayo yagize ibyo avuga, dore ko yagiye kuri X ye yahoze yitwa Twitter, avuga ko hari ibitero bimaze iminsi biri mu gace ka Kalehe no mu bice bya Rubaya n'ahandi hatandukanye, nk'uko bivuga ko uyu mugabo yaguye muri Rubaya. Ariko uyu muvugizi w'izi ngabo Lawrence Kanyuka we yavuze yuko mu by'ukuri hamaze iminsi hari ibitero bikomeye cyane mu gice bya Kalehe n'ahandi hatandukanye. Gusa ariko ntabwo yavuze iby'uru rupfu. Gusa ariko kandi hari indi tweet yagiye hanze ya AFC M23 iriho agatima gusa nta kindi kintu kiriho. Gusa abakavuga bati ukano gatima gashimangiye byinshi, na agatima gaciyemo umurongo usa naho uri black. Bakavuga bati mu by'ukuri bisa naho ari kwerekana ko rest in peace kuri Colonel Uwingoma. Ariko benshi baravuga bati mbanze gutangaza icyo ari ngo bakubite bahushura, ariko iyi ni message yo kuvuga yuko mu by'ukuri yaba yapfuye ariko bakaguhita bitangaza ako kanya. Abenshi kandi bakibuza nuko mu by'ukuri hari benshi bakwa ku rugamba bakomeye niyo bitangaze bitewe n'impamvu zitandukanye. Twabuza nuko mu by'ukuri mu minsi ishize abenshi murabizi yuko igihe leta yari iriho mu minsi ishize mu Rwanda, cyane cyane binyuze muri RPA ijya gufata ubutegetsi, mu by'ukuri generale ukomeye ngabo z'u Rwanda icyo gihe mu batangije urugamba rwo buri gihugu Major General Fred Gisa Rwigema araswa hashize ukwezi kose amakuru yuko yapfuye ataramenyekana. Rero mu iki gihe nabwo byamenyekanye nuko ishyaka rya FPR bitangaje. Mu by'ukuri banze gukukura umutima bari ku rugamba, banze gukura umutima abanyarwanda n'abandi bavuga bati mu by'ukuri mureke mudugirire icyizere tuzabohora. Ikindi nuko bavuze bati mu by'ukuri niba uyu musikare wo kuri rwa Major General Fred Gisa Rwigema yarapfuye agashira ukwezi kose bitaramenyekana, birashoboka yuko mu buryo bwa politike umusikare ukomeye cyane yapfuye bidahita bimenyekana. Ikindi nuko bavuga bati birashoboka nawe Uwingoma yaba yapfuye ariko ntibahita bitangaza ku mpamvu runaka zitatangajwe nk'uko AFC M23 bitangaza. Bakavuga bati rero birashoboka koko yaba yapfuye, koko birashoboka, ariko ntibite bitangazwa bya nyakuri ngo bahite bakubita ngo babyemeze koko yapfuye. Ibyo ni ibintu kuri kuvuga ahangaha biri gutangazwa n'abantu benshi batandukanye. Ariko kandi bakavuga bati niba koko AFC M23 yemeza yuko yapfuye itari kubyemeza, hari ikintu kindi biri gusobanura. Ikindi nuko uyu nguyu witwa Kanyuka yanite kuri X yuko mu masaha ya saa 2 mu masaha y'isa 8:43 z'igicuku ngo drone s'ingabo za Kongo zarashe ibirindiro by'ingabo mu bice bitandukanye bya FCM 23 ngo zica abasivile benshi cyane ndetse binzira karengane, nk'uko Lawrence Kanyuka umuvugizi wa FCM 23 bigarutseho. Ariko mu bya politiki nk'uko yabigarutseho ntabwo yashimangiye ko uyu mugabo Uwingoma yaba yapfuye. Ikindi yakomeje ati iki gikorwa ni iki, ati ikindi gikorwa nikize icyaha mu buryo bukomeye cyane kandi koko kibesera abasivile ndetse ni icyaha cy'intambara. Uyu mugabo niko yavuze kuri X mu magambo ye yanditse nk'uko turi kubisoma muri aka kanya. Rero amakuru yizewe nk'uko ndabigarutseho, ikinyamakuru Umuseke cyanditse yuko uyu mugabo Colonel
Lieutenant Colonel Wiringoma yarashwe ndetse akaba yapfuye kugeza uyu munsi. Ikindi nuko umunyamakuru witwa Steve Wombi uba hafi cyane ya Joseph Kabila ndetse na AFC M23 yatangaje yuko igitero cya drone cya AFC cya FARDC cyagabwe ku modoka ndetse no ku bayobozi ba AFC M23 cyakora ngo ntiyavuzwe abo cyahitanye. Bivuze rero birashoboka yuko uyu mugabo yaguye muri cyo gitero cyagabwe ku bayobozi ba AFC M23 no drone zagabwe ku bayobozi ndetse n'izo modoka zabo nk'uko uyu munyamakuru Steve abigarukaho uba hafi cyane y'ihuriro rya AFC M23 ndetse kandi urakora bya hafi na Joseph Kabila nawe mu buryo bwinshi bivuga yuko akorana bya hafi na AFC M23. Biratangazwa ko bakorana bya hafi ariko ngo niko bimeze. Kugeza ubu ngubu rero ku mugaragaro ntabwo AFC M23 itangaza iby'urupfu rwe, nta nubwo iri kubyemeza yuko Wiringoma yaba yapfuye. Kimwe n'ingabo za leta ya Kongo ntabwo zirigamba kino gitero kuko bivuga yuko bishaka kwa zizi ko zagabye igitero ko kitaze ngo ninde cyahitanye, ntabwo kizi ngo cyahitanye umusigaro ukomeye gusa bari kubyinitsinze ariko bazi yuko babikuye kuri kumbuga nkoranyambaga ntabwo bazi ngo yapfuye yaguye hehe, ntabwo bazi ngo dore zaba zamuhitanye gusa bari kubyinitsinze bashingiye kuko kuri imbuga nkoranyambaga ku nyamakuru byakomeje kwandika yuko uyu mugabo yaba yatabarutse wari umuvugizi mu rwego rwa gisirikare. Uyu mugabo Wiringoma azwi cyane mu kuba yarazenyeje cyane ubutegetsi bwa Kinshasa bwa Tshisekedi, yarabuzenyeje cyane kuko nakunze gutangaza yuko hari byinshi azakora byo kubahabya ndetse no kubakubita akabarimbura, kuko kandi yagaragaye iminsi ishize yerekana ingabo nyinshi zari zafashwe na AFC M23 ziyambuye ingabo za FARDC kubera ko Wiringoma yaramaze iminsi cyane agaragara cyane avugira AFC M23 kuva mu 2021 yagaragaye cyane afite intwaro zikomeye cyane bambuye igisirikare cya FARDC, avuga yuko mu by'ukuri bafite gahunda yo kugera kure cyane hashoboka kuko ibitero byinshi bagabaga bagafite ibitero bagafata uduce bakaga ibitero bitandukanye cyane. Uyu mugabo Wiringoma azwi cyane mu bitangazamakuru kuko avugana cyane n'itangazamakuru mbere yuko atabaruka, yakunze kuvuga cyane yuko mu by'ukuri mu itangazamakuru bakavuga ati azengereza ubutegetsi bwa Kinshasa, binavuga yuko mu by'ukuri ari impamvu yuko yamenyekanyeho cyane. Mu by'ukuri kandi uyu mugabo yakunze kumvikana cyane mu majwi he cyane mu itangazamakuru ubwo AFC M23 yafataga umujyi wa Uvira mu Kuboza mu 2025 gusa ariko nubwo ingabo za Kongo zari zarakomeje kugaba izo mu buryo bitandukanye cyane uko rero izi ngabo za AFC M23 zagabaga agace niko Colonel Wiringoma yajyaga mu bitangazamakuru akamangaza itangazamakuru akavuga uko akunze kuvugana cyane n'itangazamakuru ni n'inshuti cyane w'itangazamakuru kuko benshi bagarukaho. Gusa ariko nyuma aza kugeza aho biri kugeza ubu ngubu ntabwo benshi baremeze bya n'urupfu rwe. Wiringoma kandi kuvuga cyane kurusha abacyashoro cyane, yigeze kuvuga cyane mu bacyashoro benshi cyane uko nabigarutseho ubwo abacyashoro mu minsi bafatwaga yumvikanye ari kubirukana cyane. Hari akawo video ke twatangije video ne mwakubise neza abwira abacyashoro bati mwihute mwikinisha na AFC M23, aravuga ngo quickly mu magambo ye yagaragaga abwira abacyashoro avuga ngo quickly don't play with M23, aravuga ngo quickly don't play, aravuga ngo ni mwihute mwikena na AFC M23 nk'uko no video twatangije mwakumvise. Hano yarahumvikaniye cyane abahwitura cyane abacyashoro abihutisha bavana mu bice baramaze kwigarurira. Gusa intambara ziri muri Kongo zimaze iminsi zangiza cyane abantu zinabica nk'uko bigarukwaho na Wiringoma. Ikindi nuko zafashe indi sura cyane nyuma yuko Kongo izanye abacyashoro b'abanyamerika bo muri Black Waters. Rero ibi bya drone rero ibitero bya drone kandi byagiye bishyikizwa cyane bigera muri za Minembwe, bigera kure cyane bigera kandi muri Karehe ndetse ubu ngubu bimaze no kugera habi cyane kuko bigeze muri Rubaya ahari mu y'agaciro arwanirwa cyane n'ubutegetsi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abesha navuga yuko mu by'ukuri byaba birimo akaboko ka Amerika kuba uyu mugabo Colonel Wiringoma yaba yapfuye. Rero ibi ngibi biraba bikomeza kuvuga yuko Angola nayo yasabye agahenge ariko kugeza umunsi imirwano ikaba igikomeje kategera koberezwa kuko ari koberezwa utegeka 18 kuno kwezi kwa kabiri ariko ntabwo koberejwe n'inshiro nimwe. Rero abesha bari kuvuga bati mu by'ukuri kuba leta ya Kongo irimo gukorana bya hafi n'ubutegetsi bwa Donald Trump, mu by'ukuri bari gukorana iki? Bari gukorana ibivuga yuko mu by'ukuri Donald Trump arimo arakora bya hafi na Tshisekedi ubutasi cyane cyane bici mu butasi kubera ko ubutasi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika burimo baravugana bya hafi n'ubwa Tshisekedi n'ubwa FARDC. Bango FARDC irimo iratongera agatoki aho ibirindiro bya AFC M23 biri bakabereka bati murabasanga hariya bakambitsa naha bamara kumenya hari ibitero hari ibirindiro byabo hari intwaro zabo
ku bufatanye n'igisirikare cya Zunze Ubumwe za Amerika kikahagaba ibitero. Binashimangirwa rero cyane nuko mu by'ukuri iraswa rya kino gitero cyagwemo uyu mugabo wa umuvugizi ukorera rwa gisirikare Colonel Wiringoma yaguyemo ngo cyaba cyagizemo uruhare rukomeye cyane n'izi ngabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika bitewe n'uyu mikoranire y'ubutasi bwa Tshisekedi n'ubutasi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Rero iyi mirwano ikomeje muri za Rubaya, icyo nakwibutsa nuko amabuye y'agaciro Tshisekedi yahaye Amerika. Rero Amerika yavuze ko izacukura amabuye y'agaciro mu by'ukuri yabanje kuvana AFC mama kone gato kuri ubu butaka ndetse muri bino bice. Rero biri kuvuga yuko iri gushaka kubabirukana bose ngo bahave, niba mara kwava itangire icukura amabuye yabo y'agaciro mu buryo budateje ikibazo. Ikindi nuko mu bitero byo gupfa nk'ibi ngibi byavuzwemo kenshi cyane, ariko uyu mugabo icyo nakwibutsa nuko Colonel Wiringoma si ubwa mbere abitswe. Iyi ni inshuro ya kane niba nibuka neza abitswe yuko yapfuye. Kugeza uyu munsi amakuru aremezwa na leta ya Kongo ntayo, ku ruhande rwa FCM gatatu ntayo. Gusa ikiriho twebwe inkuru turi kwemeza dushingiye ku kinyamakuru Umuseke nk'uko twabigarutseho. Gusa reka mwese mbashije kubanya nanjye muri akanya kuri channel twa Imboni TV mukunda muri benshi. Rero ngushimire kandi yakoze kuri subscribe utarakora asuzwa nawe gereza kandi kuri sabwe kugira ngo utane akantu kandi no amakuru yaciyo na kaguru kanje nitwa Ajabu Marashi bigamije gukomeza Jobless. Ajabu Marashi updates.